Oho, ko prvi vidi njegove? Jesi, pametan. Vidite kako pali. Probajte i vi. Bolje vam je nemojte. Probajte vi riješiti naše sljedeće pitanje. Pogledajte ovo. Perdóname. Joe Caraclough, apply yourself to your lessons, lad. Ne, pitanje nije kako se zove ovaj pas, pa svi znamo da je to Lesi. Pitanje je koje je rase Lesi. I ne zaboravite, 2 poena ako da sami date odgovor, a 1 poen ako vam pomognu roditelji. Ne, ovo nije pravi Lesi, iako liči na Lesi. One su samo iste rase. Dakle, ne morate da čekate do kraja zabavnika da biste saznali odgovor na ovo pitanje. Ovaj pas se zove Grej, star je 2 godine, visok je 60 cm i voli da jede kuhane iznutrice. On ima dugačku njušku i kratke načuljene uši. Veoma je pametan i inteligentan pas i odan čovjeku. O tome da je Koli veoma odan čovjekov prijatelj, postoje i mnoge priče iz života Kolija, kao što je i ona priča o hrabroj Lesi. Kao što vidite, Lesi je dobar atletičar, kao i ovi. Ovo je bacanje kugle. Svjetski rekord je 22 metra i 15 centimetara. Ovo je bacanje diska. Svjetski rekord je 71 metar i 16 centimetara. Ovo je bacanje kladiva. Svjetski rekord je 81 metar i 80 centimetara. Ovo je bacanje koplja. Svjetski rekord je 96 metara i 72 centimetra. Ali, da li znate da postoji svjetski rekord u bacanju jaja? Svjetski rekord je 106 metara i 68 centimetara, a postigla su ga 2 Amerikanca 1979. godine. A zašto 2? Pa zato što jedan jaje baca, drugi ga hvata. I to ga mora tako uhvatiti da mu ne pukne u rukama, znaš. A sada događaj sezone. Mi smo pozvali 2 naša bacača, Mirsu Voljevicu i Senku Balavca, koji će da se okušaju u bacanju i hvatanju jaja. Tako da postave prvi jugoslovenski rekord. Događaj prati Vera Jovanović. Dobar dan, ljubitelji sporta. Jesi li spreman? Jesam. Evo, naši takmičari su spremni. Vidjet ćemo koji će biti najbolji rezultat od 3 bacanja. Može! Na startu se priprema Mirsad Voljevica. Evo, upravo hvata zalet.
i prvo jaje je lansirano. Da vidimo kako leti. A ne, prvi put neuspjelo, razbilo se. Ponovo se priprema Mirsad, Boljevica, evo drugo bacanje, da vidimo kako će proći, evo ponovo baca, drugo jaje, evo, ne, i ovo se razbilo, ali u ruci, i ovo propada i drugi pokušaj. Mirsad se priprema i za treće bacanje, da vidimo šta će se desiti sada. Da, evo, jaje je bačeno i balavac Cenko treba da ga uhvati, a da se ne razbije. Da, uhvatio je, uspio je. Da vidimo, evo i sudija daje znak da je uspjelo bacanje, da vidimo koliko je to metara. 73-13. Znači novi jugoslovenski rekord, zapravo jedini i prvi jugoslovenski rekord u bacanju jaja je 73 metra zarez 13 centimetara. Hvala. Hvala Ivanko! Toliko sa jajobacališta danas. Vera Jovanović, jedini zabavnik Mostar. Odlično. S ovim jajetom naoko Vera mi je dala strašnu ideju. Vera, hvala ti. Međutim, da li znate da postoji još mnogo neobičnih rekorda vezani sa jajima? Recimo, jedan ludi Englez pojeo je 32 rovita jaja za 78 sekundi, a 13 prijesni za 2,2 sekunde. Ja vam ne bi preporučio da obarate takve rekorde. Dovoljno vam je jedno jaje dnevno, vrlo je ukusno, hranljivo i lako za pripremanje. Jesi tako ti ga neko drugi pripremi? Ajde, šta se buniš? Ja prije svega ne volim jaje na oko. Ne voliš? Ja volim rovito jaje. Dovoljno vam je malo kipuće vode, jedno zdravo kokošije jaje, pažljivo ga spustite varjačom u vodu da ne pukne, ali ako pukne dodajte malo soli da ne iscuri. Kuhajte 3,5 minuta tako da bjelance bude tvrdo, a žumance ostane meko. Probajte i sami. Priči na mudri, srca na muci. Starije šaje, kuhaj jaje. Golub na grani, pravac u ruci. Hajde potegni, hajde povuci. Budite zato na našoj strani. Bolje je jaje u ruci nego pola na grani. A pogledajte sada šta se sve može napraviti od ljusaka od jaja. Pravi pravcati mozaik. Uzmete ljuske od jaja, operete ih i zatim ih usitnite. Poslije toga uzmete jedan karton, obojite pozadinu u boju kakvu želite. Ja sam uzeo plavu boju, jer najviše volim plavu boju. Ovako. Kad se to sve osuši, na tu pozadinu nacrtate lik kakav biste željeli da dobijete. Ja sam nacrtao jednog labuda. Nakon svega toga dolazi ono što je najinteresantnije, ali i najteže. A to je da se ove ljuske isitne i lijepe i tako se stvara mozaik kakav biste željeli da dobijete. Evo vidite, ja sam bio strpljiv i uporan, a vi to isto možete napraviti, ako budete kao ja, da dobijete jednog pravog, lijepog bijelog labuda. To je izvanredno. lijep. To je izvanredno. Ali imam ja jednu sliku za tebe, pogledaj. To kao i ti počeo da slikaš. Što da slikam kad je ovo već uslikano? Evo vidiš. Hej, pa to... Nemoj da kažeš. To je sljedeće pitanje za naše gledaoce. Gdje se nalazi ovaj toranj? Pa dobro, samo ispravi sliku, vidiš da je kriva. Ma slika nije kriva. Kriv je toranj, u tom je štos. Skoro da si odgovorio na naše pitanje, vidi ti njega. Joj, izvini, molim te. Dobro, idemo dalje.